Don't worry. That's good. Okay. And also with your other arm, you incorporate arms up. Please help me. We don't want her to die. Because if she dies, niko više od nas ne može poziviti. Opet ću. Don't worry, I will me. Što ćeš ti pa uvijek često? Što ti sreće da ćemo do sljedećeg odmarati. Do sljedećeg europskog, imat ćemo još jedno. Ja da, možda. Judge, also him. Okay. Both of her arms. Ja ću umreti od samoće. Okay. Fast. That's fine, huh? I nose. Not strength. Yeah. Okay. Ja sam htjela da skinem ruke, ko ne mora. Inače ja ću Watch. To je bilo na podu i sad je ponovo na mome prstu. Oh no! Oh, it's no longer sterilno. Dobit ću, zagnojit će mi se. Oh god, vi gospođa sa šiškama, vi mi pomozite, vi to sigurno ne biste napravili. Okay. Okay. Hold it like this, you know, first aid. I don't know. Like this. Ne vidi se Milka. Pretamno je da se vidi. Okay. Okay, Lana, so guys, I'm all alone, I'm alone. Okay. Will you help me now? reći torbicu. Ko mi je najbliže? Ona znam negdje. Ne, ajde onda impulsiraj to, ove staviti u položaj, to sve što treba. Da, I will hold you. Hey, sir, are with me? Jonka imaš možda veći položaj. No. Okay, lady, I'm just switching my leg, okay? Because you are very... Ja nemam pogled od ove stvari. Are you with me? My name is Lana, I'm on the first aid team. This is my first aid team. Minuta da umiranje. And I'm on first aid. Okay, I'm check your trying pulse. to and all this. How do you feel? Can you call my mother? I will, don't worry. Ja želim pogled. Okay,